Dobar dan, dobar dan. Evo ti 3 vježbe za biceps. Ako želiš izgraditi biceps jer cijelo vrijeme stagnira i nemaš nikakav progres u teretani. Biceps na klupici, bitno je kako primiš šipku. Gleda da ti se šaka ne rotira, da ti ne bude šaka ovak, da ti se ne pigaju zglobovi, nego čvrsto držiš šipku, lagano dolje i čupaš jako nazad. Znači nemoj raditi ovo ko manijak, kvak natezat bez veze. Iduća vježba biceps sa bučicama, ali ne ono klasično, nego radiš ovako. 2 ponavljanja obje ruke u isto vrijeme i nakon toga 1, 2. I gledaj kad radiš, znači nema piganja, nemoj trgati leđa, ovo, nego stisni trbuh, kao da te neko želi udariti u trbuh i onda dižeš. I na taj način ćeš ostati čvrsto leđima i stabilan. Vježba biceps sa šipkom. Radiš prvo 3 ponavljanja skroz do gore i onda 3 ponavljanja do pola. I tako probaj do 16. Kad to odradiš, odmoriš minutu i pol i onda ponoviš još tak 2 puta i biceps ti je mrtav nakon toga.